iti tunggal pitik ki puso, ada gurura ng istorya. Welcome iti detoy programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Apay ngay, nataykan, papa. Apay apinanawan na. Asino ngay itan, ti papag? Papa! Papa! Sigilaan, Monray Barok. Ay na, wow! Ipulos mo ti sangit mo. Ay na, wow! Palugod ang arumwar ti luwang. Tapno mapang-aran ti riknam. Ay na, wow! Tata Milyong, awanan ni papag. Awanan ti mangipat-patag kanyak. Sana balay. Adda kami ang mangipatpatigkan ka, Monray. Saan da ka baybayan? Ay na, wow! Nagsakit si barugong ko. Tagalat matindi ipupusay di nagsingpahit nga, ma'am. Pinatay na ni papag, Tata Milyong. Uwing nga raw. Awan puso dagiti ng patagin ni Sir Luisito. Awan na sida. Nakasingsingpot matatao. Nga mapay ngay naramid na di gasto ikan kuwana. Ay na, wow, aya. Sige, harakopan naglaan, Monray. Sige lang, banaw. Di mo laplap dan ti sangit mo, wine. Ibolos mo. Sige, harakopan naglaan, banaw ka. Malyo, adda kamot lagayan dito ni. Nagado ang trabaho ijay kusina. Ingka trabaho. Ay na, wow. Ay, Ma'am Ariela. Apay ngay, anatay ni papa. Mama. Wen nga rod, Monday. Ayot ti asino man anangaramid iti kastoy iti amam. Iyo. Pagbayadak iti nangina. Mama. Sana bali. Kamadaman ti investigasyon iti panakapaltog ti amam. Hatyan nga iti mabiit. Maduktalanan ti kinasyasino ti kriminal. Mama. Ala, mapankan iti sa loob mo. Ingkaaginanan, iho. Maturog ka, tanapuyat ka idirabi. Sa anak ang makaturog, Mama. Alahan, oh my God, tay tulod kan iti sined mo, Monray, iho. Come on, saan kumaan natanggan ti ulo? Well, ala, mapantan iti sined mo. Ay na, wow. Apay ngayon napasamat ti kastoygan ka, Sir Luisito. Si kapay mo't nakasingsing pati pinatay na. Ayun na imatan. Nagaduwa man ni Brong dita. Dagiti kunibar, dagiti ripes, dagiti tatakaw, kuldapar, kurakot, rakadek, kan dagiti... Ay, Malyo. Tumruman ng tabalbaltik mo. Ay na, wow! Niroko man. Awan mo't balbaltik ko, Nangawan. Nagpadaan yun ka ni Monray ang bagtik. Saan mo't abagtit ni Monrea? Ubing-ubing laing dayay. Naudi laing ti panunot na ititawan na. Angam sana bagtit ni Monray. Amo ka, ngay sakit mo. Nagpakata kayo nga tabalbaltik na. Ay na, wow!
Nagsakit ba't ti kas na pa nagsasawa mo, Rocco? At pagnumata, agin inaw ka nga magsangsangit agad din. Agtad-tad-tad-tilwam itin inawam. Saan mag-aing sarting ko nga rodan tinagsangit? Kita ang tatrabaho ma. Tayatag. Tulkuan sino katan na ka ni Ma'am Ariela babaunay. Na, Agtrabaho ka na imbag. Kung saan nakapapanawan ti amo tani daw. ay na. Wow! Lasto ka talaga dataro ka. Kunamit lang na asinaw. Nagsasaw, kasla isot, di boss? Ay na! Wow! Para kami matla, masusulduan di timansyaw. Das kikita, naglastong di tataw. Pagyaman na tanano sa... Ano sa bali aklaan? Ay, nabayagin na dinanog ko timoging na! Mama, Oh, apay arimwar ka iti silid mo, Monri. Iho. Kunak ba't amaturog ka? yak makaturog, Mama. Kaya't ko kantaan ni Papa. Inalak ti gitarak, Mama. Ay na Monri. Dinan mangag ti panagkantam. Awan serbi day ta. Kaya't ko kantaan ni Papa, Mama. Monri, saan kumaanatang kanti ulom? Kaya't ko kantaan ni Papa. Kababain ka nagiti tao. Umay kakitin, mapanta iti silid mo. Kayat ni Papa, nukan kantaak, Mama. Oh, sige manlaangan. Sige, uray dua lang nga rod alinya. Gusto, ala, darasam. Papa, parakan ka daytoy akantak. Back when I was a child, before life removed all the innocence, my father would lift me high and dance with my mother and me, and then spin me around till I fell asleep. Then up the stairs he would carry me, and under... Ay na wow! Man ti umay nakilamay ang kabagyan ni Sir Luis ito. At taman, at ayun nakabagyan na ida. Oo na yan, na nagkasang tinagtungpalan tinakasingsingpot nga amaw. Kapsat, Ay na wow! Ay, ano tayo dyan, kapsat? mabalin at awan ti bangkay ni Sir Luisito, kapsat. Sino ta ka day? Kabagyan yun ni Sir Luis ito? Ay na wow! Ay saan? Ay. Natulungan nakidi ni Sir Luisito, kapsat. No saan agapukan kwa na, nalabit, natayak itan. Isu ngamin tinang paagas kanyak, idi nagsakitak. Managtulong ngamin ni Sir Luisito. Kat nadamag ko ti panakatay na, isu ngayon kagumaak ti himay. Ay, At daimat ko asabong para kan kwa na, kapsat. sige. Umay ka. Kuyugin ka mapanitayan tilungan. Kapsat. Asino day jay a babae, Malyong? Ay nawaw. Natulungan ka no dahil Sir Luis ito, madam. Nagdungrit? Apay a pinastrak mo. Kung nag-ano mapalubusan ti amin nyo may mangtanaw iti bangkay, madam. Ala, ingka papanawan, Malyong. Kababain. Pasig ababak ng atatao dagiti adda ditoy. Ay nawaw. Awan mo takis na, no? Malyong. Uwan, madam. Nagpapanawin ay. Luisito! Pangudin ka daw mo ita. Ay, sus.
Mabuti naman nakakita mi kanina. Ay, Nagsakit, di ipapanaw mo. Luisito! Asawa! ay sus! Ay nawaw! Oo, na yan, di pa nagrungaab nila Ariela. Ay, itala makita nagsangit iti hustaw. Oo, naimot nga minin, tinapasamak yung nasal. Ay, Upit! ay sus! Ay nawaw! Ay, madam! 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 Ay nawaw! Ay, itaray na kayo kadi ospital, madam! May payandak. Ah, May payandak laang malyong. ay, Wine! Ay nawaw! Madam! Nagbitmatan ti pan nakalamay ni Sir Luisito. Rokaw! Pinaitabon mo't adago sa ni Madam Ariela. Awan maturayan tayo nakabagyan ni Sir Luisito ka. Tanatay mo tanti kakaisuna kabsat na. Ay nawaw! Sa bagay magtidi Angam, ado pala ko ba ito may makipagrit na? Ngam nakigtot na, tanaitabon mo't adago sa kan basit ti may akabagyan ni Sir niya. Wen, lakay malyong. Natayon, ti ba kakabsat na? Patayo nakakabagyan na dagiti may. Ay una yan. Limited ti pulida niya, Rukaw. Ay nawaw! Roko, Ay, nakasukat ka kadi. Wen, madam. Mapantagarudan. Tama nga numaladawak iti papanak. Hoy, lakay malyong. ah, Di ka manin ag senyorito dito'y balay na rumwarak, Agdalos ka iti garahe. Labam amin na kurtina, kas kadako brekama. Kantay karpet iti salas. Labaam. Kalpasan na, punasam amin atawa, kas kadadiding. Naawatam, ken digusam tupay dagiti aso. ay nawaw! Nagadumat kan, madam! Kat, agreklamo ka? Trabaho nga roday ta, kas babaunan. Ay nawaw! Dahil Sir Luisito, sana kapaparigatan niya trabaho. Sabali, daydi sir mo. Sabali, Ahmad. Ha? Ha? Nareklamo ka launay. Ibagam lumasadsadot kan. Tamangala ko niti sabali ang babaunan. Ha? Ay nawaw! Ay! Ha? Ay! No apay ngamin alakay tiin naladay di Luisito ang babaunan. Ha? Ala, mapantan, Roko. Wen, madam. Oy, magtrabaho ka. Wayne! Iskay. Naglastog tayo Roko Ay nawaw! Ay! Pagpalinundak mo ito nakaslanwang. Urang nalangin na pagkaraduan na kung dito dakkilabalay. Ay! No apay ngamin anatay kan Sir Luisito. Awanan tinasimpot nga amaw. Awanan ti mangisakit kanya. No kas dyan nga agtigre-tigre ni Madam Mariela. Apay ngamin nanatay ka na ya Sir Luisito. Nagado ang mabalin na matay dito. Ngamdo apay si kapay lahing ti pinatay da. Ay nawaway. Napanan ni Mama. Tata Malyong. Ay nawaw. Apay, sana nagpakadakin ka aya. Munray. Saan, Tata? Ay, jakmat amaw. Tawan karba nga ngagdamang. Amumatin ni mamam. Suwapang dayday. Ay, di nakipulpulong Wine. Wen, Tata. Ngam panagkunak. Mapan na siguro i-follow up ti kaso day di papam. Sapay ko tamay daras ti investigasyon dagiti otoridad. Tapno matiliwan tawanan bain na ng patay iti amam. Pero, Nagsakit ti barukong ko, Tata. Kaslaad da maipit no agangasak. anya? Anya day tanyay? Ay, ang mga nubo nga laeng ti panagsangsangit mo day ti kalabos ngal daw. Pero, pilipin mo nyaglunan ti kinapod no. Wen?
Agpatingkala siguro ijay, tibiyak ni Papam. Wen, Tata Malyong. Addan iti sidong ni Apo Diyos ni Papa. Kaasimat ni Monre. Ay nawaw, numabalin nila ko ma. Siya ko, ti agbalin ang maikatuwa nga mana. Ay, numabalin nila ko ma. Payakit kita, anak. Tata Malyong. Ha? Ay nawaw. Ay, awan ba no? Ay, kwa. Nagtair ka ngamin. Sige, tayo tuloy ko aramida. Wen, taamangan nukelat asumangpet ni mamam. Agungit tumanay. Ay, tulungan ka, Tata. Lakay kan. Ay, saan? Nakapsut kan. Ay, nawaw. Napigsaak pa'y met, Monre. Titawan ko la tilakay. Angam tibagik. Napigsa pa'y. Kita ang dagiti masyal ko. Nagtatangkan, Monre. Dagi-dagi na na. Naurnungan kay tipuyat. Pero, Ti anak ko. Hello, Angeli. Hello, Mami. Kumusta kayon? Ayos lata. Oh, apay nga itakalaan nga umawag. Nawagan ka, di mo sumbatan. Nagadun ti mensahek iti messenger mo, itinatay ni Titong Luisito. Agam apay adi mo sumbatan. Nabasa mo't dagiti chat ko kan ka. Agam apay adi ka ag-reply. Pasensya, Mami. Busy. Una yan. Para ag-text laang, di mo pa'y masango. Sorry, Mami. Sana bale. Agawin ako ni Timabi. Agbakasyon ka? Wen, Mami. Ang nanayon ang bakasyon. O sige. Bye. Hello! Mabit lang! Angeli! Inidapnan. Agbakasyon ka nun, iti agnanayon. Saan nga tan nga agsubli, ijay abroad? Palyo, sumagpet iti mabiit ti anak ko manipod abroad. Manayunan ti pagserbyam. ay nawaw. Magkitak mo't lang yan iti personal ti anak yu ti kinapalasang. Ay, anay ko. Ay na, wow. Masapul pa'y laabalik samday taaya. Ay, sorry, madam. Sa nabalay, tapod numat, madam. San aya? Ay nawaw. Wen, ngam imbilang day di Luisito, kasputpud nung anak na ni Angeli. Ay, wain, amok day ka, madam. Na istorya day di Sir Luisito day ta kanyak. Ay nawaw. Naaklon na kano ti anak mo. Iso nga inasawa na kalata. Nagdin na kayo, aging ka naadaan kayo iti anak. Nga iso ni Monre, madam. Nakaado ka manen iti istorya. Salawasaw ka at talaga. Ay nawaw. Ni madam Mike. Ay iwan kaya, madam. Kinachat ko ti anak ko iti rabi ay. Pagaw-awidin na, ay nakanuagin na nakay. Anya? Imbagak ngamin anasakit ti sikat ka. Kat nakunana, nga amangan no mabambanuga nga trabaho dito. Ay iso nagbakasyonak pay laka na. Aginanak pay laing madam. Anya kamutan, Malyong. Pabigla-bigla kamat. Imbagakla asumangpad ti anak ko, agbakasyon kamutan. Ay nawaw! Nera na lang madam. Awan ti agbakasyon. Abay ngay madam! Kat karbagag matagbakasyon na babawain. Abay! Dagiti lamang opisina ti aksiklip aya. Uray madda kami ababaw na na. Nasakit mat nga ro ti sikat ko, madam. Ay, anay. Anay ko. Nakaado ka na. Anay. Naglaing ka nga agrason. Sige, sige. Agawid ka. Uray agbakasyon kan iti agnanayon. Awan bibiyang ko. Saan kayo nga agsubli dyan, tatang? Agina na kayo kitin. Kabailan kayo abyagan. Nga uray saan kayo nga agtrabaho. Ay nawaw. Sana anak ka. Kabaglak pa'y mo tagtrabaho. Kan maasyanak ni Monray. Saan ko basta mapanawan? Di ka di special child nga anak ti amo yung akanayon yung nga istoryaan kanya, tatang? Ay, Wayne, anak ka.
Ay, jak nagpakadakin ko na. Tasigurada wa di nagpalubusan. Kaya't nak ni Munray, anak ko. Tanasing putakin ko na. Kasta ka di, tatang. Ay, wen. Ay, nawaw. Iso nga agsubli ak tumitlaan. Tamangan no makatumpong da iti tangsit ababaw na. Katangsitan na ni Munray. Ay, kaasimot jayo, ben. Napatagan ni Munray kanya. Nabayagmatan ang nagpayak ijay dakil abalay. Ala tangay ang pilit kayo. Makaamong kayo nga ron, tatang. Kumusta ka, Monray? Malmalday, manang Angeli. Apay ngay, adi ka imay idinatay ni Papa. Awanan ni Papa. Pinatay da ni Papa. Busy ak namin, Monray. Awanan ni Papa. Natayan. Wen, amok. Mabalin ka di, Monray? No imbagam, iti na minsan, huston. Wen? Ha? Laglagi pa makanayon day ta, wen? No imbagam, iti na minsan, huston. Di mon ulit-ulitan, pamakulitan ti agdengdengagkan ka. Okay? Wan manang Angeli. Natayan ni Papa. Monray, may sa kumalaang tisao. Wan manang Angeli. Ita, taawanan ni Tito Luisito. Awanan ti kabain ko dito eh. Isungag na adakmatan dito eh. Okay? Wan manang. Mayat tapno adda kadwami. Kan, noan niya ti bagak, masapul nga agtungpal ka. Di naksuksukiran, okay? Tano sukiran nak. Dakas ka kanya, Monray. Ha? Diyak kaya't tinasukir. Naawatam? Saan akmat anasukir, manang Angeli? Nasing petakmat. Sige, panawanak ito yan, Monray. Sumbatak pa ito'y awag ko. Wan manang Angeli. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Hello, Malyong. Ayan mo nga'y. Simro ti rayo, madam. Timtag dito asakak. Anya? Jak makapag na. Iso ajak pala makasupli dita, madam. Pambar! Ay isa na nagpampambar. Madam, mabitla na, napicturat ti sakak. Oh. Paisit ko kan ka iti messenger. Tapno makita, madam. Saan na nagpampambar? Saan ko nga ugali dita? Sige, mabitla madam napicturat ta isin ko. Bye, madam. Hello, Malyong! Pati buwisit alakayan. Oh, anya mo't tanday jay alakay. Usapay nagrigat ti agsapol iti mapagtalkan a babaunan ita. Buwisit at talaga! Mama, kaano ngagsubli ni Tata Malyong dito'y balay? Kailiw kon. Diyaka mo, limtag tisaka na. Agrayo mati jaski alakay. Iso asika pay laeng ti agtrabaho dito'y balay. Wan mama, insuro nak idi ni Papa nga agluto. Amok pa'y ate aglaba. O sige, i-apply mo itadagita na surom iti di papam. Itimplaan nakman nga rod iti gatas ko. Wan mama. Ikat ka di iti kapena? Gatas laeng monre. Anya ka kadi? Pure milk mama. Wan anya may kumangay? Ay namon re, laplap dakdag pungtot. Iso adi nakpilitan nga agpungtot, Wan mama. Hoy, Monray. Ikaw wasingan di kotse. Ha?
Aglabaak pa'y ngamin, kunan ni mama. Madamdaman tong naglaba ka. Wasingan pa di kutse, tamaturo ka. Mang Rocco. May isa! Uwan, mapana ko. Adda bakat nga agdaldalos iti sango ti gate. Sino nga taday ta? Apay nga adda dita? Anyat kukuam dita. Mana? Ay, naimbag nga oras mo, madam. Dinalusak to'y sango ti gate yo, ma'am. Nagtubo nga minan dagiti ruot diti batog ti gate yo. Inikat ko dagiti babasit a ruot. Aguray ka. Kasla nakit-kita kan Ay, siyak tay imay idilamay day di Sir Luisito, madam. Ha? Awan. Malagip kon. Utang ko iti day di Sir Luisito tibiyag ko, madam. Ngamin, iso tinang paagas kanyak. Managtulong ngamin day ti Sir. Anyat trabaho. Agpidpido tak iti basura, madam. Kan agbulboluntaryo ak nga agdaldalaw sa iti kalkalsada. Aha. Sa dino, ti pagnanaedam. At dabasit nga abong-abong ko dito'y syudad, madam. Isquaterak iti solar ti maysa nga amamok. Awan pamilya. Nabayagan abalo ak, madam. Kan awan anak mi iti daydi asawak. Kayat mo ti agpaay, kas babaunan dito'y balay? Uwan madam. Kayat ko. Awan nga minti masapsapulak iti panagbasbasurak, madam. Sige. Agtalagakan ka. Sapay kuma, tasaan ka akamang ti sindikato. Ay saan, madam? Katap no mamati kayo kanyak. Mangalak to iti police clearance ko, ma'am. Sige. Anyat nagan mo itayan? Epifanya ti pudpud no anagan ko, madam. Ngampanyang tibirngas ko. Sige. Mangala ka nga rod iti pamanagnak asaan ka adakas a tao. Kalpasan na, mabalin munton ti sumrek akas babaunan dito'y balay ko. Uwan, madam. Kat agyaman ak unay kada kayo. Rocco, bilangan nyo anaimbag dagiti Eric. Tama nga no kurang ti intenda abingay. Tabilang kon, madam. Kompleto. Awan surok, awan kurang, madam. Okay nga rod. Sige, ilugan nyo aminan ititrak dagiti Eric. Ta ipakiskis tayo at dagusan. Bilinam dagiti agibumbunag, Rocco. Awan, madam. Oy, da kayo. Ilungan nyo amin ng itinap na gitirek. Adumanan tinaapit ita. Napetak para Kuwarta manen na ito. Sige. Naglawa akataltalunan tinapanawan day di Luisito. Kaya atin nila eh. Saan la day ito ti Sanikwana? Adupay iti agduduma a lugar. Kaya atin yung pinakmet. Masapol ajak baybayan dagita. Salwadak iti husto. Saan nagaputan na tayo ni Luisito? Kat baybay akmeten dagiti sanikwa anapanawan na. Kumusta kisa kayo, tatang? Ay dawaw, ay nasakit pa yung arod anak ka. Ay medyo impos ba't kiteng tilim tagapasit na. Ang medyo nasakit pa yung mat numaypag na. Ala, basta tumarin nyo tinairiseta ang agasyo, ha? Ay uwan anak ka. Ay dawaw, agyaban anak ka. Ay kaya't kung ti mapanagtrabaho, ng badi pa'y may. Ay naagpaimbag kayo, pay. Sakti makisarita iti amo yo, tatang. Ay saan ay nawaw. Ang mga nupagsawan na ka ni Madam Mariela. Ay sa balit o gali day dyan no makunkontra ti kayat na. Tatang. Ay nawaw, sa nabalay, ay nawagag magtain. O sige nga, Rod. Panawan kayon ata inlakmanan ag trabaho. Mala, ay nawaw, agan ang nagkaanak ka. Nang rona ti panagawit pa. Wen, tatang.
Sana bale, ta itultuludak dagiti kakadwak iti trabaho. O sige, mapanakon. Agan-anad ka, anak ko! Ay nawaw! Kamaudyanan na. Nakasapol mo't lang ang tanak ko iti permanente trabaho na. Ay nawaw! Naimbag lagi din na. Tadatalinto na iti panagkanta. Kat iso ti pagbirukan na ita. Ay nawaw! Naimbag lagi din. Tasan asyak ti timawidan na iti boses. Immi na ang kumakanta ti anak ka. Ay, malagip ko mananday di asawa. Kanayon nag-idea kantahan. Ay nawaw! Dahil ti may isa ka nakinlabak iti kinkwana. Di kinapintas ti boses na. Iso ano agkanta ni anaya nga anak ka. Ay, kasla si bibiyag pailang di asawa. Ay nawaw! Tagpada dalauna iti boses. Iso nga gyaman agdus ka. Tauriin nalamon ti asawa. At damat ti anak ka apakalaglagi pagkinkwana. Panyag, iso ni Monrey nga anak ko. Monrey, ni Panyag, ti kabarbaro ababaunan tayo. Ha? Ay, hello? Nana Panyang? Hello, senyorito. Di mo awagan iti senyorito ni Monrey. Takurang ti panagpampanunot dayta nga anak ko. Laklakayan daytan, 25 ngam no agpampanunot, kasla agtutubo pay laeng. Naudi ti panunot na iti tawen na. Iso apas pasensyam, no sumuro ti kinadagulit na. Wan, madam. Awan problema. Naano sak no maipapaniti kakastabang banag. Nasayaat nga rod. Monre, sana ga po taada ni Panyang dito'y balay, kat ag senyorito kamutan. Ah? Inispoil na kangaminday di papam. Di nakakayat apagtrabahuan. Ngam itatawanan ni papam. Siya, timatungpal iti daytoy abalay. Nawatap, Wan, mama? tumulong ka iti trabaho dito'y balay. Tulungam ni Panyang. Wan, mama? Sige. Mabalin mo ti agtrabaho, Panyang. Kumusta ang kaso ni Tito Luisito, mami? Adda ka din naglawagan ti amin? Awan pa'y garod. Ngam nagkaridag iti otoridad asaan da ngagsardeng. Aging gaadidam matiliw ti kriminal. Kaasimat day di Tito. Sapay nagsingpat. Okay ka kadilaan, mami? Naakto nun tinapasamak ka ni Tito? Sana kaskarina ti mga klon iti dayta, iha. Ngam pilpilitak ti agbalin anatibkar. Tano ko maapuyak. Siyak mo't ti agbalin anakakaasi. Sa bagay, gusto lang ter aramiden nyo, mami. Agpakabisi kayo, tapno makalipat kayo. Wen, Anjali. Talaga kasta ti aramidag. Isu nga ron akanayo nakarumwar. Ken awan ti sabali ang mga sikaso kadagiti napanawan ni Titom asanikwa. No saan asya. I could be there when you need me. Say the word and I'll make my stand. Take away all the fear I'm feeling. Till all that's left is the love of Amen. Monrey, baraw. Mayat ti panagkangkantam dito'y Inyagan kay ti merienda, barok. Ag merienda ka pa'y. Ah? Ay, thank you, Nana Panyang. Nagsingpet ka. Trabaho ti mang sirbegan ka. Tanak na ka ti amok, barok. Naglaing kagayam ngagkanta, Ha? Thank you, Nana Panyang. Kuna ni Papak, imalaak ka no kin ni Mama. Nalaing ka no ngagkanta ni Mama. Ha? Ngam saan mo't ngagkankanta ni Mama?
Di na kayat ti agkanta, nana. Ay, amangan numabain laeng, Barok. Jak amo nana. Monray, saan ka kadi nga agis eskwela? Saanan, nana? Pinagsabdang ni mama, idinatay ni papak. Amangan no pinagbakasyon na kalaeng. Saan mat? Kunana mat ajak kanon agiskwela? Agyanak kanulaang dito'y balay. Ay, kasta aya. Nasingpet-met ni mamam niya. Ay, kasta mat ti driver yung kan ni Angele. Nasingput da idiyad da ni papa. Nang kaslain mo yung da. Anya? Naguyong ni Manong Rocco. Ni tatamal yung tinasingpet. Apay. Saan ka din ngagsubli ni Tatam Amalyong ditoy? Jak amo. Kailiw ko ni tatamalyong. Nasakit ngamin kanutisa ka na. Kasta gayam. Mala, mga nagpaimbag pa'y. Agsublin tumutla siguro ni Tatam Amalyong Monray. Mami, madlaw nga burrito ka Apay ka di? Imawag ti anak ti katalag ko ija probinsya. Natay kanon ti amana. Anya? Ka? Maladingitan kayo? Tanatayan ti katalagyo? Ay, sana kasta. Mariribo kanak. Asino pa yan ti sumukat a katalag ki jay? Sapay day ti may sa kadagiti kalawaan asa ni Kwame iti day di Luisito. Sana problema day ta, mami. Ila ko yun, awan ti mga sikaso. Anya? Ay, saan? Kakaisuna napintas ti kita day jay a kataltalunan. Napintas ijay. Mayat, tabastante itinanom. Mami, Sige, tagbiyahe kami. papanan niyo tatang? Apay anak karubot kayo. Ay nawaw, kabayla akong tigtrabaho. Payatan ti tumang kaw, anaya. Anya? Sigurado kayo? Uwan anak kaw, ay nawaw. Iso nga agsubliak itayan ti trabaho. Ay natatang, saan pa'y kuma? Agina na kayo pa'y iti oray makalawas laang. Ay nawaw. Itagtagainap ko ngamin ni Monray di Rabi anak kaw. Agsangsangit ka nawa mang sapsapol kanya. Anya? Ay nawaw. Iso nga agsubli ako niti trabaho anak kaw. Siya nabalay, takabayla akong timagay. Angeli, si kaman pailaan ti agmaneho, taawan ni Rocco. Imaniwanak. Anya? Napanan ni Mang Rocco? Nagbakasyon? Awanan ti katalak iti may sa lugar nga ayan ti sanikwaday di Luisito. Isupay lati dinutukak nga agbantay ijay. Okay. Mami, mabalin ka di kagkid daw iti pabor? Anya day ta, iha. Ada ngamin planok arugyan a negosyo. Iso na laang takurang ti kwartak. Anya? Mano aya ti kasapula? Ibagam, iha. Le, si kamot kayam kamsat. Aguray ka. Si katay may idilamay sana ya. Ay nawaw. Ay, uwan kamsat. Inalanak ni Ma'am Ariela nga agpaay ditoy kas babaunan. Anya? Ay nawaw. Nay, apay ngay. Nangalagay ang iti kasukat ka. Namapay adi na yung bagbaga kanya ngay. Ay, isumra ka. Ada ni Madam Ariela di taunag. Kasaritam laeng ngayon. Nagyaman na kapsat. Ay nawaw. Umay ka. Oh, apay malyong. Anyat masapul mo? Ay nawaw. Nimbang nga oras mo, madam. Apay nga yan, nagala kagaya man iti kasukat ka.
Hindi mo man lain niya bisumat kanya. Kat, agreklamo ka manan, kasta ka di, ha? Adaamin kanya, ti karbengan. No sukatan ka, nuwan no saan. Nabilagak, iso adi ka agreklamo. Ha, kasano adi ka sukatan, kat nalaing kamot ngamin nga agpambar. Kanya? Ay nawaw! Iso ala dingitak. Ngam nakaala akon iti kasukat mo, Malyong. Ala, irubwat mo aminan akagawaam dito'y balay ko. Tapumanaw kan, Malyong. Anya? Ay nawaw! Addan ni Panyang akasukat mo. Nay, apay ngaya kasta madam. Ay nawaw! Damot nagpipinirmaan tayo kasuratan ah. Apay ngaya kasla kamot lagpapanawan iti pusawin no asam. Ay! Ilaban ko matikar bangag madam. Ulitak, ada nagpipinirmaan tayo kasuratan niya agpaaya kas babaw ninyo gin kat kabailag tagtrabaho. Kapanunutan lang day di Luisito nga asawak dayta. Awanan ti asawak? Ay nawaw! Saan mo't laday di sir tinagpirma iti kasuratan ah? At damot pirmam ijay. Wah, buisit ka alaklakayan. Sige. Sige manlangan. Awaten ka manan. Ang pangaa si Malyong, Ikatam tijak kayat nga ugalim. Ugaling nga niya, madam. Ay nawaw! Kikinalaing mo ang makibiyang. O sige. Dua kayong ngarudan nga agpaay kas babaunan dito'y balay ko. Tikunana? Kabalan na. Ay saan? Ireklamo ka ano ipilit na ti kay kayat na. Agdamag karbura. Ay na, nagturod kamutan amang kontra iti amo ta. Malyaw. Ay na, Panyang. Ay nawaw. Basta daray ka. Apay kidin nga ajak baraan. Isuasi ka, Panyang. Di mo itulaw katagibasitin na kati amo ta. Saan aga po tababaunin ta? Kat nagbabamot tan, di pa nagkikita na kanata. Saan aga po tabak ng dagita kat ilupit-lupit na tamatan? Diyak ipalobos ka, Panyang. Ay nawaw. Komik ka talagaan niya, Malyaw. Akasang kabalikas mo dayta, balikas. Ay nawaw ka lang, ay nawaw. Expression ko nga nagpanyang. Napayagan niya expression ko dito. Ay nawaw! Ay nawaw! Ay nawaw! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Oh, Tata Malyong, naimbag ta nagsublikan? Mailiwak kan tata? Ay nawaw! Oray siya mo't abarok. Kasta unay mo't nga iliw ko kinkan. Kahit, kumusta kan mon, Ray? Okay laang, Tata Malyong. Tata, di nakpampanawan di kan pumanaw. Ay saanin! Ay nawaw! Oray lumtag tumanin ti saka. Sana kun apumanaw ditoy. Ay, Tama nga no mga lamanan ni Madam Ariela iti sa bali ang babaw na eh. nasingpet ni Nana Panyang. Kasmatlaang kan ka, Tata Malyong. Ay nawaw! Wen! Nadlaw kumit data. Sapay kumaa, ta saan tong agbalew. Tama nga no italaeng ang nasingpat. Siyempre, damdamo na pailaeng dito barok. Ha? Ay nawaw! Isuadi ka basta talagtin kwa na. Wen? Tanay, kabarbaro pailaeng dito'y balayaw. Saan ko apat padaksan? Awan kastay aganat, barok. No awisin na kaarumwar, di ka sumursurot, hen? Ay, wen, Tata Malyong. Ay nawaw! No agdawat iti kwarta, when no alahas kan ka, di mo ikan, wen? Wen, Tata Malyong. Saan nakadake sa tao, Malyaw? Ay nawaw! Nay? Nangig mo ti saritaan may kinimunray, Panyang? Ay, uwan, Malyaw. Ay. Ang di kagdanag. Kasi tinako-nakaon. Saan nakadake sa tao? Ay nawaw! Ay,
Pasensyakan panyang. Sapay kumaat mawatan na. Amumatan ti sitwasyon ni Monray. Kaya't ko laabag-bagaan. Di kag danag, maawatan ka. Sa anak ana sair itinangag ko malyaw. Dayawan ka pa'y di Tamom nga'y sakit ti anak ti amo ta. Ay, ala, ada nalipatak. Mabit lang. Sige lang, Monray! Ay nawaw. Napatagngaminan kanyak ni Monray, panyang. Kan oray makunaabak ng day di Sir Luisito. Nasingpat kanyak. Kaslabarkadak Tasaan amata pobre day di Sir. Malatingitan ak ngarag. Tunggal malagip ko ni Sir. Ay, oray siyak malyong. Natay matan, ti managtulong a tao. Ay, Wayne! Ay, nawaw! Ay, wan kayap. Kasanungay anagamam mo kayaw iti day di Sir Luisito. Apay anak ko nam, anatulungan na ka. Akwa, sakbay ang nagbasurera ak. Naglako ak pa'y idi iti balot. Sukik idi ni Sir Luisito iti lakok. Napasig ngamin. Iso analakak ngayon niya si dagtibagik kan kwa na. Diyak pa'y nga rudam mo nga dagayam kabailan na itipyag. Gapo iti kinapakumbaba na a tao. Ay, nawaw! Pudno day tapan yang. May isa day di Sir kadagiti kasisingputan abak ng anam-amaw. Sayang lang. Tapi natay damatan. Ay kat, kumusta nga tan nga iti kaso na? Adda nga tan naglawagan na malyaw. Ay, tsak amo panyang. Ano agdamag akin ni Madam Mariela? Agungit adagaos. Ibaganan tumanan naman nakibiyangak. Iso alik-lik-lik at tagdamag no daduma, panyang. Ay, sos, Monray. Ay, sos. Apay asikat tagwas-wasing iti kutsingay. Ay na, ingkay jayan, saklitan. Siya akong tatamalyong. Agungot ni mamak. Anya, ungtan na ka ni mamam. Aping ungtan na ka. Agungot najak aramidan dagiti ipatrabaho na kanyak. Tatamalyong. Anya, nay, apay nga baon-baonan na kamatay. Okay laeng, tata. Kabalak mo tiyag trabaho? Ay, saan? Malalala. Saklitan, ingkay jayan. Trabaho day ta, Monray. Monray, nalpas mon ti trabaho. Dandanin, mama. Tulungan na kano ni Tata Malyong. Malyong, anyat ko kuam ditoy. Apay apakibibiyangam ti trabaho ti anak ko. Kwa, madam. Ay, hindi si bibiyag pwede di Sir Luisito. Di na pulos pagtrabahuan ni Monray. Kat, anya kumaita? Anya ti problema, ha? Kwa, madam. Hoy! Lakay malyong. Anak ko ni Monray, kat dakkel ti karbangak amang disiplina kan kwa na. Inispoil day di Sir mo ti anak mi. Isungawan ti amo na at trabaho. Ay, nawaw. Apay ay apakibyanam amin nga aramidak, ha? Kaya't ko garod nga isuro ti anak ko iti trabaho. Masapul asursuruan na ti ang trabaho. Takasanon, no awan akon nga inana, Kasanon ti biyag na. Iso amabalin ka di lakay malyong. Di nakpakibibiyangan iti kayat ko nga aramidan. Nawatam? Wen, madam. Ay, nawaw. Maliplipat amsan ti akam mo iti daytoy abalay, malyong. Babaunan kalaeng ditoy. Makaliplipat kansan. Ti amom samet kat sikat ti amo ditoy, ha? Saan mat, madam? Ay, nawaw. Ala, pumanaw kan ditoy. Pakialam meron. Madam, agpakada ako mabiit. Ha? Papanam, panyan. Agawidak, tayo nakitaan ti abong-abong ko. Awan met kabalay mo. Apay nga agawid ka pa'y laijay. Atwa, inaksarungkaran ti balay ko, madam. No awan ti kabalay mo nga awidam? Saanan? Kwa madam, adapay ng aming dingwan ko na panawa ki Jay.
Ila kumon, day taadingwen mo. Saan madam ta napatag kanyak di din? Ala, agawid ka no, agawid ka. Basta mabiit ka laeng, ha? Wan ma'am, mabiitak laeng. Tata Malyong, mabalin agumatang ta iti sabong? Pangaramata mi ti sabong, Munray. Ay na, wow! At ang sakit pala sa kasagutan mi ti sabong, Saan abalasang, Tata Malyong? Sino nga raw ti pang tidami ti sabong? Ipan ko ijay tanong ni Papa. Ay katuon Ay na, wow! Sige, tayo nagtugumatang. Oh, adto'y ti kwarta nga igatang mo. Nay, adda kwarta, Munray? Agda ikanak idi ni Papa. Iduldulin ko, takas tamot tibilin na. Aya? Alam, Tata. Alaan mo ti kwarta. Ay, sanay! Siyak taon ti mang bayad iti alaek asabong. Ay nawaw. Saan Adamot kwartak, Tata. Ay sanin! At damot kwartak. Ay nawaw. Adamot kwartak, At ado ti kwartak ng si Kamunre. Ay nawaw. Ado ati kwartak. Ay nawaw. Ay basta idulin mo dayta. Ay, idulin mo. Bayam, tano magipitak daw. Umutang agtukin ka, Munre. Ha? Manungay ti utangam? Shhh! Saan pa nga itaa? Intuntua. Ay sige, Tata. Ay nawaw. Ay nawaw! Agpadatan iti expression! Mama, hintayo ko masarungkaran ni Papa. Pangsarong karam, kankwana. Ijay tanam na, Mama. Ay, jak masango. Mabiit tayo laeng, Mama. Awan oras ko. Kayat ko nga ikan iti sabong ni Papa. Ado ti kayat ko nga ibagakin ni Papa. Ay na, Monre. Uray gaburam iti sabong titanam day di papam. Di nan mangeg dagiti ibagam. Sigin Mama. Jak ngarud masango. Di ka manan agbalin adagulit, Monre. Awan wayak ita. Inton adawayam Mama. Please. Talaga ka di adinak sardangan, Monre. Sigin Mama. Maysa! Panawan nak ditoy! Hoy, Munray! Isartang mo man tag gitara. Makarang ka. Ala, ibatam tayo tag gitara. Tamasahiyan na. Uy, manong Roko? Ala, masahiyan na tanagsakit ti bagbagi. Atay ta. Nagplastara kon dito yung sofa. Lalay nga ma. Diyak kaya ti parparaw pa o panagmasahe, Munray. Kas tagayam daramid day ta driver Nuawan ti amo may agpakalaing matan amang ibaon-baon kan ni Munre. Nagalas kat gaya man daramid day ta lalaki. Kunamlan asino abos nuawan ti amo may. Bakit pa niyang? Ah. Pangisagana ka man iti merienda. Sinak. Kasita, kunamlan asino amang ibabaon kanyak. Saan mo't nga iso ti amo? Bakit pa niya? Dararamida, krukaw! Si kanti mapanta naglutluto Hoy, bakit pa niya? Masinag ka man dito. Apay kadero ko. Apa nagtangsit ka, ha? Kabarbaro ka pa ilang dito, yung kunamlan asino ka matin nasa mong sumbat. Kaya't mo, tayo pulong ka ni Madam Ariela, ha? Ay, pasensya ka na Roko. Manong Roko, di mo apaan ni Nana Panyang. Bakit dayta? Saan mo nga apaan? Sumardang ka man mat si Kamunray. Bakit nagpay so dayta? Bakit ngawan sorsoro na? O niya pa na tararamidam. Mangisagala ka na iti merienda.
Manong Agulay magkamunay! Sana si ka, di ka sarsarita! Alala, gusto nga rodan roko, di ka nagungat. Sige, aramid akong ti papa aramid mo. Basta di mo ungtan ni mon, Ray. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ma'am Angeli, nakita ti panagmaymaysam dito hardin. Isa nang iyaga kiti merienda, ma'am. Ma'am Angeli, Ha? Anya day jay Mang Rocco? Mabigla na, ikatot ti headset ko. inyigan kay ti merienda ko na, ma'am. Ha? Ala, nagtaktak ka pa ilaang Mang Rocco. Sa anak may amabisin. Ma'am, amok amabayin ka lae. Ha? Alan, ag merienda kan. Impalutok ka ni bakit panyang dayta. Kasta ka di? Okay. Agyaman na karod, Mang Rocco. Awan na nyaman na. Saan ka din nagsubli di abroad, Ma'am Angeli? Awanan. Di nakmanggagan. Tanag-headset man. Panawak man layo din. Sana bali, tasaan mo tamay may sa taldaw. Makasiningid kanto matlaen, Angeli. Ay na wow! Ay, sikat ti agisampay. Tasak ti aggaw-gaw panyang. Sige, nalpas mo ayatar arabi ida may kusina, maliyong. Ay na wow! Mamin ano mo't latagluto ngay. Nagpaspas ti panaggaraw-gaw. Sige nga raw, ay na, agyaman na maliyong. Ay, nagalas at talaga taramid ni Madam Ariela. Itinatayan ni Sir Luisito. Dinan kayat para mati washing machine. Ay na wow! Nagsakitan ti ramramay ko nga gigil kay. Parigatin na tamot launay ay. Ay na wow! Saan man ani Madam ipagsaritaan ta pa niyang. Makauma at tupikaw. Maibaliw ko man ti saritaan. Ay na wow! Agpadatagayang abalaw panyang. Ha? Nagrigat di ka sa sata niya. Hoy! Nakayon wa? Ha? Kapaya mo sa dino ti ayan ti Maysa. Ay sumot ti ayan ti Maysa. Ay nawaw! Ma'am Angelay, awan relasyon mikin ni Panyang. Ha? Daytagat ti madikan ka, Ma'am Angelay. Saan agapautan na singid kami kini Panyang kat atapon niya niya da relasyon may. Ay! Madimot ti kasta, Ma'am Angelay. Managatap ka mat unay. Hoy! Sikat ang ibagay ti dayta sana siya. Sa bali ti nagawatam iti imbagak. Sikat ti managatap ta ipampanunutan na iti dakas. Ha? Ay nawaw! Ay kaya ko asawan, agsina kayo ta agduma ti trabaho yo. Nalpas ko mat amin na trabaho kon, Ma'am. Iso atulungat ni Panyang, taka si Mike. Ay nawaw! Agpada kami abalaw. Iso nga agtinulong kami. Hoy! Di nakman sumbasumbatan, labid ka lakay. Ay nawaw! Saan naman? Boston! Ala, bakit pa niyang? Panawam di tanday talakay, tayong kagaon. Mabisina kon. Mangantayon. Kat si Kamat, malyong. Lepasam ti panaglabam. Di ka mang mangan. Aging ka di mo malpas ti panaglabam. Ay nawaw! Pasubo ang manay. Kartingat agaw-gawan na ito'y. Maminsan na agaw-gawain. Tapno malpasan na ako sa'in. Ay nawaw! You would have seen this actress crying. Thank you for requesting that song. By the way, I will take a break. Enjoy yourself. Ay, ang yaman na. Makainanaak manan. Ha? Ni Tatang. Hello, Tatang. Anaya, anak ka. Nangakat? Saan pa'y Tatang? Ay nawaw! Mga ka na. Di ka agpisbisin, anaya. Maulsir ka, anak ka. Wen, Tatang. Mga anak ko numadamdaman. Sige nga raw. Kahit nagpasin di trabaho. Adapi may isang oras, Tatang. Okay na raw, anak ka. Anak ka, hindi pa nagawit ba?
Wan tatang. Sige. Umawag at tumanan ng madamdama. Ay naman. Ay na, maturog kayo kit din tatang. Rabiin. Ay sana. Ay nawaw. Kurayat ka makawit ka. Saan tumaturog, anak ka. Sige. Umawag at tumanan ng madamdama. Bye, anak ko. Bye, tatang. Ay na, nagdungo talaga ni tatang kanya. Ay, maasyanak lakad nga rin kan kwa na. Kaya't kun nga ginana. Asaan ko man nga trabaho. Ngam di namat kaya't ti pumanaw iti pagtrabahuan na. Oy, Monray. Ingkaw wasingan ti kotse, kuna ni mamam. Wen, Manong Rocco. Tarasam! Alpasan na. Masayan na ng madamdama. Wen, Manong Rocco. Ay nawaw. Ay na. Ay, Monre. Mapan ka ni tisilid mo. Di ka rumrumar iti silid mo, ha? Agpupok kayo day. Ni? Apay, Tata Malyong. Di mo patpatsin day taro ka. Agpakalaing. Di lagbay na mga baon-baon kan ka. Imbaga kanumat ni Mama. Ay nawaw. Patpatsin may. Saan ka di? Ha? Di nagnamin maibaon amang masahikin kwa na. Kat isuasi ka, di baon-baonin na. Ay nawaw. Ngimtay kunakin ka Di ka rumrumar iti silid mo. Wen, Tata. Ngem, saan nga ta nga gungat ni Mama? Ay nawaw. Saan? Basta talag ka kanya. Monre, siya ti makamukin ka. Wen, tung palem ti bagbaga. Agtalinaid ka iti silid mo. Ilak mo iti unay. Wen. Wen, Tata Malyong. Uray sa dino ti ayan ko. Malaglagip kulat ta ni Papa. Idi saan pa'y anatay ni Papa. Ado dagiti imbilbilin na kanyak. Ado dagiti impagbaga na kanyak. Jak malipatan dagiti nga imbagbagana. Kunana, ajak kano ibagbagakin ni Mama dagiti nga imbagana kanyak. Apay nga ta. Naguyong maten ni Mama. Unget nga unget. No adda ko man ni Papa. Anawaan na ni Mama. Idi adda ni Papa. Di nakayat nga tanak ni Mama. Isuan na simpet kanyak idi ni Mama. Nakasing simpet idi ni Mama kanyak. Labnak ka di, Monre, iho? Wen Mama, love na love ka. Kasta akmat kan ka, Monre. Love na love ka mat anak. Asino ti mas love mo kada kami kan ni Papam? Ni Papa, Mama. Ha? Ngamin, nakasingsingpet kanyak. Apay akas tangay, iho. Rebeng na duha kami alam mo. Awan ko mati idadadong, ma'am. Ha? Saan ang mabalin ti pampanunutam? Wen? Rumbang la asyak ti mas love mo. Saan ka ani Papam? Okay? Wen, kunam Wen, Mama? Saan akayat ni Mama nga ibagak amas love ko ni Papa? Ngampod numot ngamin? Idi ubingak? Isu timang padpadigos kanyak? Isu timang suksukat kanyak? Awan pa'y napuutak at inigos nak kan sinukatan nak ni Mama. Ni Papa amin. Igawan nak pa'y iti kanak ni Papa. Kanayom nak pa'y nga arakupan no agkayda kami. Ngam ni Mama, saan? Ngam, saan nakmat nga ungtan idi? Apay nga taita, akanayon nakmatin nga ungtan.
pati ni Manang Angeli, nasingpet-met idi kanyak. Ngem, apay nga ta, anaunget-meten ita? Apay nga ta, akas jay dameten? Apay nga ta? Inawaw! Amaw, panyang. Daddy Sir Luisito, mat ka tinagastos idi nag-abroad ni Ma'am Angeli. Duwagayam ti anak day di Sir Luisito. Anya adwa? May salaeng. Suman na laeng ni Ma'am Angeli. Ay nawaw. Ha? Anak ni Madam Ariela ni Angeli iti kinapalasang. Naimbag man. Takinayatlat ta day di Sir Luisito ni Madam Ariela. Nga uray addan may isa nga anak na. Uwin Tan ni Madam Ariela tinangidildil iti pagina. Ay nawaw. Kasta ti istorya iday di Sir Luisito kanyak. Panyang. Anya? Ay nawaw. Pudnaw abak ng day di Sir Luisito. Ngam nasing put day jay kanyak. Katno agbarkada kami. Adaw timbaga na kanyak. Panyang. Ni. Anya ngay dakita nga imbagbaganakan kamalyong. Secret! Anya? Secret milaeng iti day di Sir Luisito day jay. Ay nawaw. Iso a secret! Madam Ariela, mabalintag pakada. Ha? Manen? Agpakada ka manen? Ay, agawid akbit iji abong-abong may madam. Anyalat awidam ijay aya. Squatter ka matla ijay. Di mo pa'y lapanawan. Ay, nasingbot-mot nga mintakin solar iti pagnanautak madam. Saan nakmat apapapanawan? Siyak nga ruden ti mangibagbaga. Pumanaw kan ijay. Tada kamatan dito'y balay ko. Ay, saan madam? Ay, jak mabalin ti Makamo ka? No di mo kayat? Saan lang? Oh, kaano nga rod? Ngagsubli ka? Mabiitak laeng, madam. Agsubliak matla adagos. Ala, agawaam nga rod. Agsubli ka adagos, panyag. Kat, kumusta tinegosyo nga ibagbagam idi kanyak, Angeli? Ay, saan nga rod anak boom? Nalugi ak, mami. Anya, kat, kasanon ti kwarta? Awanan na. Anya, Angeli, nagdakkel agat at dayjay. Kasta lang ti kalakanakan ka ti panang waldas mo, iti dayjay a kwarta. Anya nga ron, talaga kasta mami. Kasla sugal data. Ada swerte, ada malas. Unay kamutan. Mami, please, diyak kaya ti ma-stress. Awanan ti maaramidan tayo. Uray agungat kayo, saanan ang maisubli ti kwarta. Angeli. Ala-ala, tapno saan kayo nga agungat? Sorry, mami. Sorry. Wah, dayta ti ibagbagakan ka. Di mo amo ti pangus-usaram iti kwarta. Awan lang nga rodon. Anyat mabalin ko ay. Diya akong ibagbagak ka ni mami. Anas kam ti kwarta ngayon tad na kanya. Ad-addan nga agungat no ibagak payla dayta. Lakay Malyong. Kaya't mo daytoy. Ay nawaw! Uwin aro ka! Ay, nagpinta sa sapatos Tapay, di mo kaya? Wen, nauma akong dayta. Iyag mo nga rin takukuha ka! Ay nawaw! Ups. Bayad muna. Ay nawaw! Kunak man no itid mo! Bayadam Nagngina dayta. Ay awan pagbayad ka! Ay nawaw! Di uray utangem. 5 games. 5 games! Ay nawaw! Sige! Kayat ka! Wen, uray 10 games. Basta itilaang las ti makabulan Ay! Rukaw! Manungay na ito'y! 5 digits. 5 digits! Ay nawaw!
digits ka na. 3-0. Kan... Ay! 5 digits! Ay, nangina! Ay, nawaw! 10 gigs in 1 month! 5 digits pa! No tay kababaan 5 digits di 10,000! Ay, nawaw! Diyak pagan ano day tayo sa pataws? Ang... Apiakas jay. Kanayon abaro ti arwatan ni Rogaw. Sapay ang kakangina dagiti katkatangan na. Dakdakkel nga tati sweldo na ngam siya. Damagig to man kini madam. Ay nawaw! Mami, kaya't ko ti bumawi. Kaya't ko apasublihan ti kwarta na waldas ko. Nasaya at no maisubli ti sinayang mo agatan. Kasapulak ti tulong yo, mami. Anya? Anya manen atulong. Nakapanunot akiti sa bali a negosyo. Tay sigurado a negosyo. Sigurado day to yan, mami. Tapat siya ka sa anak ko na malugi. Adaken ka day ta. Makamuka. Mami, warta nga ron ti problema. Ladingitak, Angeli, ngam saan kan amaikan pa'y iti kwarta. Mami, please. Di kan ikan, tanadidigraakan kan, Angeli. Ma'am Angeli, kaslaborido ka. Awan bibiyang mamang Rocco. Panawan na pa dito eh. Kasapulam ti kwarta niya, ma'am. Ha? At kwartag, Ma'am Angeli. Ngam, saan unay adakkel? Mano ti kasapulam? Ha? Mano ti kasapulam ko na? Ibagam, ma'am. Basta da, ited ko adagos ken ka. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.